салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. ман ваъда карда будам ки дар бораи ҳамин и дино гап зада истем, дар бораи гур як гап занем, дар бораи гур ки ҳамамона гур мекунад, ҳамамона медонӣ чӣ гур мекунад. молу мулк, зану фарзанд ҳамаш мемонад, берун да мемонад кафан. як кафан агар худованд лоиқ мондида бошад, дар бутамон кашидагӣ бошам, як кафан мегирем мебарем. тамом ин қадар пулу, ин қадар доллару, ин қадар тиллову тангаву, ин қадар замину, ин қадар хонаву, ин қадар молу мулк, ин қадар дилозориву, ин қадар ҳама иқа ҳамаш мемондай. фақат амали солеҳ мебурдем, фақат амали солеҳ мебурдем. бо чӣ хел дуруғу, чӣ хели шайтонӣ, чӣ хели фреби кардем ку ҳамаи дастҳомун, чашмомун, забономун ҳама уҷада даъво мекардиан китфакомун дар малоикаҳо нависондагиян. ман мехоҳам ки худо ҷумла мусулмона, худои меҳрубон номаи амоша, худои меҳрубон ба дасти росту чутияву ҳамамуна, ҳамае ки ҳамин мусалмон ҳастему, дини мубини ислом қабул дорему умед аз даргоҳи худованд дорем, ҳамамуна ҷаннатулфирдавс насибу рӯзӣ бигардона. аллоҳу акбар. зиндаву сарбаланд бошем. як қиссае ба шумо нақл мекунам. амирӯз ман ваъда кардам 3 навор мепартам, 3 наворам мепартам. ха як вай мекунем ку чӣ гап мешавад. замони ҷангҳои шаҳрвандӣ 3 ҷура будиянд, 3 ҷураи ҷонӣ будиянд. ака намедонам ҷонӣ будиянд, нонӣ будиянд, забонӣ будиянд. гӯш кунед қиссара. вақте ки ҷангҳои шаҳрвандӣ дар тоҷикистони азизам мерафт, хоб ин ҳамин ҷавони ман ҳозир ба ира ба номи ҷавони магазинчӣ, якташ магазинчӣ будад, дуташ дар гирди магазинчӣ ҳам ҷурош буданд, меомаданд мехӯрдиянд, гуфтиҳу мардаку мечардиянд, мегаштиянд давраи саюзда. ин магазинчӣ чунон ҳам бою бадавлат будад ки ҳамин дандонош ҳамаш тилло будад. ба як хел гуфти як хел одамо шираву шарбаттар, шираву шарботдор карда гап занем. 32 дандон дора ку одам, неки вай 36 дандон кардагӣ будад, ҳамаро тилло кардагӣ будад. 36 дандони тилло. ваям хел муаррифиш мекардем ки 32 дандон худованд додаеш, неки вай 36 дандонро майда карда бо хел базеб карда тиллоро лғат кардагӣ будад да даҳанаш. баҷура ин ҷураҳош мехӯрден, мечаридиан. ӯ магазинчиҳо чӣ хел анохи савдогаро ҳисоб мекунанд ку шаҳр хай пули бедарди меомадай, хай вай бой бадавлат ё мехӯрден. баъд замоне ки саюз клет шуду, ҷангҳои шаҳрвандӣ саршид, ҳама дига якрӯ шиданд. бою гадо ҳамаш як шид дига, ҳамаш як шид дига. пуло сӯхт, ҳама рафт. ба ин 3 кас мебиёянд душанбе мебиёянд хонаи як ҳамин хеш буда, апаш буда, хоҳарш буда, ҳамн солҳои мутииш ба мебиёянд ҳамҷода медуранд. хай вай мекунанд, вай мемонанд катишка, мемонанд сковородкада болои плитада вай мекунанд, катишка бирён мекунанд. хай баъд ҳамҷода хай бо камтар қити мекунанд, сата ним сата мезананд, чӣ кор мекунанд, хай якам хел мекунанд. чӣ хеле мешавад ки ҳамин магазинчӣ ҳамуҷа свет мезанаш, тлапас мембра. чӣ кор кунем, ин мурд, ин вайши ба чай дига рафиқи дигаш мегиранд, хай гиравмола мепечониранд, мегиранд, мебаранд тарафи кӯҳистон будайда, ҳам тарафи кадам кӯҳистонда мебаранд. хай мебаранд ҳамуҷада, мегӯянд хай вай шид гузашта шид, хай свет задаш. ӯ вақти ҷангҳои шаҳрвандида ку мурда ҳеҷ қадр надошт. мегирифтан аму 4 кас ҷинозааш мекард, мебурд вайш мекард. як хелоро беҷинозаро бур кардагиам, як хелоро вай мекард. худо ӯ рӯзоро ҳеҷ набиёра. барои ҳам рӯзоро ман ба хиёл мезанам ки девна мешам, ба девна мешам, ба мегам бобо хел ӯ рӯзоро шумо медидем ку мумкин оли чум чикар шида буде. бахшиш як хел одамо бо рӯзои мутиштарӣ надидагиам. ба мебаранд гурӯш мекунам, ҳама 10-12 кас мебаранд гурӯш мекунам.
بعد میبیان خیلی گیرانولو کردن میبیان باید دو جوره جانی و نانی و زبانی میگن کو اکی چه جوره بدیان بعد گوش میکنن خیلی جا بگاه میشود توریک میشود بعد میگن که گوش کو خیلی مرد اون مگازین چی مرد آخه میدونی که دهانی باید نیم کیلو تیلوه بیا بریم گورو میکنه خیلی مرد که او تیلو رو میکنه میگیریم مایدندونش دهانش میکنه میگیریم چی اما امبرو خی میگیریم هیچی مونگا میگیم بولیقا قطعی میشه پیم میشکنیم میکنه میگیریم خی میبریم میفروشیم خب چند تا زندگی میکنه خیلی بعد یو وای میکنه یو میخیزن شاو توریک میشه با میروان مزور میروان و میکنن هم گورا میکنن این وقتی که گورا کنده را کنده ایسم گورا کنده تختو را میگن ایس کنیم که وای ایوش میگه ای تیسر روی کنن ای برمختر روی که تیسر روی کنن که همین دستش همین دروز میکنه کفان قطی ای درونی گور دستش دروز روی میکنه ایو هردش تلاپ هست همون جاشون دا میمرن خیلی آدمی دست بغیرت های که آدمی دروگو آدمی فریبگر آدمی دست آدمی مشینیک آدمی روسیو بغیرت های بغیرت غیرت نداره تلاپاس جانشون میرویا دکسا ای باب خیارش گو که گور ماهوی که اصلا فهمیدن زنده بودنی مرا ای بیچاره سوید میزنش وقتی که میبرن در گور میموننش هم شک که ساسیانی چکر میشه یک خداوند که کرده زنده میشه در درونی گور زنده میشه برادران فریبگران برادران دروغگون خوب گوش کنین دنیا که کیرو نداره ما اترام در همونجا پریستاوید که همونجا میدروی میبرم اون همونجا دا نمیدونی شما مردن کم باید نمیبرین همونجا میبرن گور میکنه وقتی که این مگازینچی میلیاردره که دانش در نیم کیلو تیلای زنده میشه در همونجا که زندهش میکنه خداوند برای ما اتر میشون میتیا زنده میشه میزنه زور او ایگیجو یا ماشین چیه دبلت خوک ایگیجو تو زور میزنی میکنی تختو را اگر با گوری شومی باشه اینچه زدگی ایگیجو میکنی دیگه تمام ای نقلی ایدانی هم مگازینچی میگه که من زنده شدم همونجا دا خیستم زنده شدم نمیدونم چیکو کنم گور دا درونی گورو میگه فقط میگه نگاه میکنم با کی میویا بسری من کی پرساندو میان کی میبیان کی نگه من نمرده بودم که پرساندو بیان بسری من زنده شدم آدم زنده رو پرساندو میپرسن میگه میخزم چیکو اکه من میبرم دارم میگه اکه اونجا چند مدته که وای اونجا زندگی کرده هوا کیسلرود نفس میگیری کربن خارج میکنی کو میدونه کیسلرود میگیری کربن خارج میکنی کیسلرود بدگیش هم گوردی بای خیلی تختگی بوده گرفته نفس گرفته میگه تمام امید نبود من تمام اکی جد جان اکی ناو میسپر میگم جدا فقط خدا رو زوره و نولا کردم که در وقتی مگازین چی بدگی کی را فریب کردم دختر زینو کردم آدم لات کردم عموما تمامی کارهای بداخلاقین با خیالم اومد میگه در همونجا دیگه من نتونستم چیکار کنم چون هم فکر نمیدونم چیکار کنم همون توبه کردم همونجا توبه کردم هم خیلی تمام دیگه جان حاضر میبره میگه یکی خداوند با مرا زنده کرد مثل در مهوی کرد من برآمد میگه برآمد دی کس مرد آخی آدم ماشین غیرت نداره آدمی فریبگر دروغگو وطن فریب میکنه وطن ده خیانت میکنه آدمی صدر میاد خیانت میکنه فریبگرای کو فریبگرای غیرت نداره بعد میگه وقتی که من برو آمدم خیستم کفان قطی لباسو ایو را پوشیدم خیستم خونه آمدم همه میگه دوباره بایش نکی نه خیلی کار هم خیلی حدیثه شده میگه اوینه ده میبینم خدمه میگه خوشم سفید شده رشم سفید شده سرم سفید شده پوچالما شده یکم ساعت در گور بوده برادران قندم فکری گورم کنیم خوب بای خوب کم بغل زنده و سربلند باشه